Rahmat, oşunday janında turgan kurбуm коллегам Чүй облусундагы Карпай Орманов атындагы мектебинин 11 класстын окуучусу Гүлай менен таныштырып. Сиздер менен ушундай залда кайрадан тегерек столдо көрүшүп жатканыңызга биз Ашулардын тегереги анан эжекеңердин тегерегине биригип алыптыр. Doğru boyunca, buna kompleks boyunca malumat veririz. Alamdani jaralatko kız bala Büçürünen güldürdün bütümünün Atka bolt kız bala ey ata akıl söz aytsa Asıl bolu kıyın bir kızga bağu Jarsa datka bolu kıyın bir eli bakta bağlasa Ar biriydi ay yüzdü Össün erkek kız bala At enesin baktığa ey Böyle bersin kız bala Ah kız bala Mandayında nur canan Jarık çaçkan jakşı kız bol Kırgız eldi Hey